habashim kia ki jing ud jing nam de ki pajba ki basa ai chnong ka thai nong po ki bla ud na por chak por halor ka jing bombiang ka boarding ha ka thai nong po ki nong git kam ka nong po town committee ki la treshitom bandawan na ka sarkar lengba ka MEPDCL bagi dei ban bu no da ushis pa lai po RKV power station ha ka thai nong po khanang ban weng no ushis ndon ki jing ka blai kandu de ki pajba Bang nila yo ya ki jing ut ki jing nam na maro sinong sinong no po tong ko na kadau jong ka jing lot ka power jong ka electricity po nong po tong nilong concern hadu kata hakaba nagapor sa por ni ya kandu ya ki officer jong ka NCL po River District amsam po nong po niyo ya ka jing tip hakaba nakalian jong ka kabut NCL kala tristom la persyang pun kumno ban hak ni kita di proposal na kebenta ban pendek pendiang ya ka power po nompo Henry hadin bangiru na kanya dingi la persyang ban budin ya kane ka 132 kV power station kaban jarak ban pentrain ya ka power dengan electricity po nompo na hari mo ay bro ko aga pala samit ro ya kane ko memperendam hata katrik umaj ha power minister bat ni nanti bakane ka proposal di kan urlong yang bakal punya backup di Tristom dan officer dan regi simpen man bahaduk menta na kalian government kadang sitom ban penyo ya sanction na menta kan ni dan kam kaban wanra ya ka power na ka boarding electric apo nang po commanded ko bandia tengim isang kiti nadu menin barot sisi le persyang hadin bangin ayo aga jitip bab jing lip light ke makhap but men sisi barot sisi ni yo ya ka electric menin ro hadu sitensi yo nakadaw yo ga jitrot nakadaw ni persyang budden banyo banyak keren ban minister di bopli minister aga jing budkam impat dayo feedback bagian impat lah ban ai kan ko ga asuran nak bentakan ni ka boarding electric ko nongko la kataru nilai persyang hi ban pentak ya i chairman jong ka MCL kong nikla dan agaleng singiru di persyang ban budin la inform yang ini badila ya selap mati asistan jeng kilai itu ba for the time being nilainya persyang kemno ban penbit penbiang ya ke boarding la ka put na setai saneng di persyang na ko pilihan dekataru kampat biang kapawan po nompo tengi kami nanti bana kalian jong chairman kunjuk di minister badon buram jini kin pen urlong ya ka jingdon kam jong kanompo tahun ni bro ko pat kunjuk ka River District ban wanra ya ka ne ka 132 kV power station po umdihar ka ba la identify ni na kalian ka kabut dipilih dari kubur bagi kuat pensolang di padang sungnong ban nilang tulaya sya bat ban ya budin lang ban ai giji trelang baru kira mo sinong lanawan kuno kay jing.com na kumanta ban kubek ikilain lani ban bubek goriti ya giji.com kan ka jingthang di kuat ka NCL